impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Awusapheze sashaya isikhathi sengiso sikhathi sehlelo impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Sawubona mlaleli, sengivele Milane lokubingelelako akwemukela kulolu hlelo lwalomuhla lishonile ilanga lisonto ivundlile nensimbi yesikhombisa. Ukhona umfundisi nalomhla siyabonga ukuthi nesivakashi sethu sikhona kungumusa kusibe singahlangana siphilile sibalele kulabaphilabo nakulolu suku lwalomuhla lohlelo impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Sawubona ulusekhaya ubingelela kuphi nakuphi la ulalela khona usethu umsakazo mlaleli waloluhlelo asibekanye nawo mfundisi lishonele. Ngona sebuhlani siyabonga sikwemukele sibonga umdali ukuthi asiphe impilo namhla Kunjalo lehlakalo dikhona dinenge kepha ke egcineni kwako konke ematomu akumnikati nangabe akhona amandla ekuguqula longaguqula ungaguqula phana nakude yekela konekune noma yena wadi konke lobona siphethwe sedino excellent yeah atimemetele. yes simelane sibuyile namhla namake makagula landuli bese bafe kucela inombolo yabantu la baba thethu utawisho ke abanikela ngoba kulokunye ngesabile ngitabe nginika noma sivakashi sa noma bebende kahle losiphathinze mina kodwa ke nami ufuna ngincuthulisela kuye ukuthi ngibanikele le nombolo utawanika ke wamthombe sithe silaba hlosi evekeni lephelile setama kusita umlaleli welihlelo impilo elikhanda kwakhiwa kwalo etinzabeni tekuhlela ngenjongo simelane ukuthi inhlito yethu yabhakuda ifisa liswati lithi lihamba liyofika eminyakeni noma ke egcineni kweminyaka wa 2025 kungafanani nayidolo lapho umuntu asitake efika egcineni kweminyaka athi ubuke emva khanza kanasuka ekhikini nakuphi ke lapho kuhlala khona imali athi uthi uyabuka akhanze kunganalutho nasendlini agcina athi butile umbuto lothi pho mina ngisebenzela sithi ke mnguni abasuba banenge uma bangakaqedwa la bafika babuke emva basho njalo kepha akube khona kujabula ukuthi maye ngiyambonga umdali akangiphinje impilo kuphela kodwa umphele indlela yokuphila akumani ke lokho uqhamuke ngeqhwabita kweliso kubita ingqondo kubita kuhlela kubita kuthatha isikhathi sakho kubita uhlale phansi sebenza igama lesilungu deliberately ngemabomu ukhethe lokuhlala phansi utendele into uthi ke make nakasicathathe leviki lephelile ufuna ubuka impilo yakho yonke uyabe uyihlahlele uyibeke ngetigaba tayo washo ukuthi ke zero down ngesiluphi wabuka ema-finances imali lokudla lokuvuthiwe yeah wahlala vuthiwe sitheke wa magagula akabuye namuhla asithathe lapho agcina khona eviki lephelile ajikshele lawo magade elihlelweni simelane kude sihloko lesingazinwanwabula ngebubhandi baso nedi sibamba lapha nalapha ngenhloso yokuthi umlaleli simnikete inkabunkabu kuthi akatihlupheka afune lwati cabanga ke make ukuthi njengoba sesimlethela sebashana labanye sebangambita utawukusho yena nangabe uyabita utholakala kuphi njani bathole abantu kutholwa lolwati ngalokubati
ngithemba sitawufika nakunalo uhlangothi lokufa ngoba kuyafika manje kanze ukuthi nangabe ungakakuhlelela ukuhlelela njani kufa uma kufuneka imali friend ngithemba mhlawumbe sitawufika ngoba kuzokwenteka kakhulu uthola ukuthi hey lo muntu ubude la kwenda ukuthi lo munye uyangicocela bafika kwenye indzawo uyabona lokuthi indlela lasekungcwatshwa ngayo sekuba nalabantu labazistawendela letinto lokupha nje umgodi siyofika thina sibeke lithende yonke into ibhokisi alisehliswa ngetindophi seliyatehlela nje uthi ngiyafaka indzawo usengamangala ngabona into enkathi ngayiqina ibhokisi lehla ngetindophi uze kusho silokungakahlelwa la mhlawumbe sitawufika sawubona sotho eshonile Mngoma lishonile nabo umlaleli wephimbo lesive eSwatini ngicela ukuthi nisebenzise nayi leyo nto hayi leya into ngathi makakekho ngasuka amanzini qhubeka uqalele phasi lishonile Mngoni sibonge kakhulu kusemukela ehlelweni sibongelele encekweni yaNkulunkulu bingelele nakuyo umlaleli ekhaya nginguNomsake mina ngwakamamba ngenzeka amagagula ngikhonda eSonveni iCMC Christian Ministry Church ekuMathapha ngaphasi Archbishop Vilakazi uyakholwa ngiyakholwa kakhulu Jess wangente ukhonde kanti awukholwa ngiyakholwa mfundisi amen siyabonga kakhulu siyabonga lithuba lelifana naleli kungumusa nanamuhla ukuthi sivukile umusa kaNkulunkulu sendele umusa siyabonga nelithuba lekuthi sibe singida nathi sihlephulele umlaleli lokunqane evikini eliphelile bese kasi recapile umfundisi la ukuthi sikhulume ngani sitawuvele siconze sichubeke besasikhumbutile umfundisi ukuthi sikhulume ngani evikini eliphelile sikhulume ngako kuhlela ngekwetimali ukuthi utihlela njani ngekwetimali lokubutako nje Mngoma ukuthi engabe kufa nako kungena la ekhaya utihlele ukuhlelele lokufa nasekufika ngidawenda njani kunetinhlelo letikhona diningi nje uyafaka timadlana lokunqane ubekela kona ukuthi nasekufikile lokufa ndawenda kanjani ngiko ke lokuthi ihlela lokho engathi sikhulume kabanti ke evikini eliphelile but asikacedi sifikela khona sesincanyulwa ngibobalaleli unalokuthi sihlela kanjani nje sesihlela kanjani ke le budget yalakhaya futhi kufuna ukucale ngaloku lokumgcoka empilweni yakho thina njengebantwana bakaNkulunkulu sicala ngaye uNkulunkulu lokusho ukuthi kuloko lendakuzuza nalendakuthola ngicala nga10% waNkulunkulu sesiyaba nyalo ngidawuthola indawo endani ukubeke konke lokufaka ekhathi kwabona lokuhlelela lokufa kuhlale kufaka ekhathi kwabona kuhlelela tempilo ukuthi nasengihlaselwa kugula ngibekile elaphayana ukuthi ngidawuhamba ngiyobhadala ngithole lisito letempilo kufaka ekhathi nekwakuthi chaza nje asikavami ukuhlelela lokho kanti kuyefika ukhanze ukuthi le mali lo soyithatha bongakayihleleli so uyahamba uyothenga idrink lapha esitolo uthi chaza lokho akusiso sidingo la ekhaya so uyadichaza so uyahamba nebangani nifike nithenga nje ama drink anyana niyanatha nihlala phansi nidla bopizza bongakakuhleleli ngiva uthi sidala ngaNkulunkulu vele ekuqaleni uNkulunkulu indzaba emgeza ticket uthi nayo ngoba vele nahamba nje umuntu abuya ku-ATM asengiyogeza ticket lokusho ukuthi
so nginamba bani uNkulunkulu lapho? uNkulunkulu kufuna abe wekuqala ngoba lokufike kusigile lana sombeke la ekugcineni wacala wageza ithikithi nasofika ekhaya so abantu uyabhala Akusabhala akusahlangani. akusahlangani so ucabanga bani uNkulunkulu kani uthide niyangiroba niyangebela awufuni ke kwebela awufuni nje kubalisela sigcwele emasela ungeza thikithi ngiyo le ngikhuluma ngayo ngoku lengithi uhlelele kuyichaza uhlelele ungabe sekuqaleni usumuntu aphuma nje sohleli phansi kuyabuya nasekhaya envelope uyoyibona ekhaya so ufika ekhaya sengisebenze ngecamani la ngithathe ngecala nginabaya lebeninabo lapha sithi siyogeza ithikithi seyashoda le mali kanti bongakakuhlelele uhlelele kube khona la kulehlelo lakho ubali bakho konke bese ke sewuphuma nanakulesikubita mnguni ngekuthi yibudget yenyanga yala ekhaya sonke siyayadi nasiphuma neyenyanga sidawukhona kuphuma neya 6 months sidawukhona kuphuma neyeminyaka wonke kuphela umnyaka nje sihlelile siyadi ukuthi lokungaka la ekhaya lokungenako sisebenzisa lokungaka songa lokungaka nangabe kusibona ke sitawubona kulehlelo lethu ukuthi hayi manje yabona lo lokungenako unqane asikhulise nanga umthombo wekungenisa le mali la ekhaya ngifuna ke kungena kuloko kafishane namuhla ngoni ngiphendvula kafishane umlaleli lo wasishayela waba wegcina wathi nikhuluma ngalaba bukeka ngathi bangcono anikhulumi nina nganaba labaswele labale emakhaya ngeke ngithi namuhla asengiqale ngikhulume ngabo sidawukhuluma kafishane ngepoverty ngoba yena wathi ayibaswele lemakhaya bede nalesithuba sekuhlela wamphendula umfundisi ukuthi uhlelela yonke into ngisho lamasimu uyawahlelela ngekwekusebenta ke mnguni ngisebenze kakhulu lekucala nje kwami kusebenza ngisebenze kuHulumeni Ministry of Agriculture nginglomakhaya besisebenza Donatini Zabatentuthuko kwathi 2013 or 2015 ngase ngiyaka World Vision asisebenza Tinzabatentuthuko ngaze ngaba mfisha ngabangani ngase sengiphetha ngikaphethe ngilisekela lemphathi khona ngitawuhlephula ke vele lokusho ukuthi kuseke ngasuka kaHulumende ngaya ka World Vision ngisebenze kakhulu almost 15 years ka World Vision asuka kaHulumende wahamba ngesihle ngahamba nje ngesihle ngathola lo msebenzi kaHulumende ka World Vision amen ngisebenze kakhulu kulehlangothi letentuthuko ngayisebenza kakhulu intuthuko khona lemakhaya lantiyekile labe kakhuluma ngawo umlaleli ngithi kase sibukete ukuthi kahle uze kuthi singaphekhala ngithi seswele ufuna ukuthi silwe nalokweswele and be deliberate ukuthi siyalwa vele silwa nale poverty utimisele ukuthi ngifuna ukumelelana nayo le lokweswela lo ngeke ngicindzetelwe ngikona ukuqala ke mnguni njengemakhaya phela lathanza ngumfana kaNkulunkulu bese ngishito ngimenywe nangomfundisi incebe kaNkulunkulu lokusho ukuthi emakhaya sifuna kuwasimisa ngelivi laNkulunkulu amen sisawakha lamakhaya siwakha ngomowalo livi laNkulunkulu lithi ke livi laNkulunkulu uqosha buphula ubuqosha nekupha nasive semaswati besingafunza nje kupha siphake ubugovu siyeke ligovu uthi wagovuka nako lithi lophako uba nalokuningi kwanzi bese logovukako ulahlekelwa ngikona lokhu lokukhona lokuncane nokuthi ngabe ukusebenzise utawuthi ke lo munye ngitawupha ini mina ngide ngisho kodwa we have sinetibonelo letiningi eBhayibhelini khona lo mfati lokwafika incebo yaNkulunkulu khona yathi yendela mina
ngalo lokuncane lokusele yendela mina Cala ngami. Cala Ngibona ke wena. bekude Jesu uhlete ethempelini ngalinye ilanga uyababukela bayaletha kunemfati lathi lo mnikele kakhulu wanikela indibilishi wayiletha uthi Jesu lo angilonikele kakhulu Ngikukhokhela nako. kulokugcina abandeni Yeah. Kulokulabana baqaphuna ku. Yemkhiphe kokugcina. wena wakhipha kwegcina lithi livi laNkulunkulu kwamultiply kwakhula lokwalomfati bekentele inciko yaNkulunkulu so bazalwane emakhaya abasugovuka ababe netingcebo taNkulunkulu sitibusise sitibusise singagovuki nabo lithi leli livi laNkulunkulu ngalesikhathi lenciko yaNkulunkulu ithi God bless you ikhulula sibusiswe kwempilo yakho utawubona uNkulunkulu atawukwenda so kwekuqala ke bazalwane asiphananeni lomunye nalomunye aphe lomunye anikele isonfeni lomunye anikele kulomunye lokwakadzeni bekude lento yethu sekutawuze nje kube kuswelakala embamba abantwana nje nyalo baye esikolweni kunemntwana lotawuphuma ngelinyawo hambe ngenyawo ebusika ubhlungu kangaka kuhamba ngenyawo lifrizile la ngaphasi baphi bantu bazalwane labaphako asiphananeni Sengilokhu iphilela yena nendlu yakhe. ngilapho la kufanele ukuthi sibuyele emuva khona sibaleke kulendlu lesiyisihlase lobusweti lesebushlase asisanakani sodvana wesibili sesawudinaka wena Ngempela umthandazo Nkosi uyawathi ngesifundisi. Usisiphe namuhla sinkwa sethu. Lokusho ukuthi hayi sinkwa sami. lesinkwa udathi Sibanenge lakhathi la umthandazo. Nasesitholakele hlepulela labanye. Ucele ukuthi ukhone ukubusisa labanye. Usho njalo Nkosi. kanje kalula mngoni naletandla tami tiphethe tifumbathile uNkulunkulu naketa toletha lokunye utawukhangeta ngatiphi ngidawukhangeta ngasiphi ngoba phela ngifumbathile ngiphethe kufuna letandla lithi latifika temukela ngithululele lena nalena tihlale ti-empty utawuletha ke uNkulunkulu nangabe inziwo takho tawuhlala tigcwele kude la katawuthululela khona njalo yena wathi sephelile sekuphelile ancamuke mafutha bese ke kwesibili imkulu engawufisa ukukhuluma ngako usebenta ngati usebenta ngekutikhanda khuthala usebente ngekutikhanda kuze kuthiwa sibonele nasentutfaneni lisasibonele entutfaneni atinamakhosana atinadimfuna atinabaholi kodwa tiyasebenza nawufunza ku-Proverbs 14:23 lithi kusebenta matima kunenzuzo kepha kukhuluma ngidzafu letha kuphula lalala kancane kulalala kancane umema kuphula yeah asisukhuluma ke asambe sisebente uNkulunkulu uthi utawubusisa imisebenzi yetandla tethu amen na ungakendi lutho utawubusisana isimakathi utigoqile letandla kude letwena nemhlabathi nemanti unemhlabathi udulambili lezolambili asambeke emnguni la ngifuna kugcila khona namuhla siyofuna lwati okay silithola asambe siyofuna lwati ungalithola esikolweni ufunze angeke isikhulume kabanti ngaloko kuyadichaza nje uthole lwati uhamba ufunze usebente wente konke lwati siyalithola la ngaphandle maningi ama-sources lwati njengalokhu bese ngichazile ke mnguni ngisebente etinhlanganweni leti lemakhaya tihambisa lwati leto tinhlangano asitilandzele tilemimangweni yethu World Vision mningi ngalalibonjeni kuna JA lobuke bantfu labasha ubafundzisa nje ukuthi ingabe financially emabhizinisi simanjani ugqwelela tikolweni nala ngaphandle kulaba labantu sekuna young heroes ke usebenzisana netinhlangano letinye letiningi letilamimangweni le program yabo noma lelihlelo labo kuthiwa sibonelo
sensha sibonelo sensha funa ke lento inhlangano lethu usebenzisane nato nisasebenza mina kusebenza nabo kunemizekelo lengitawufuna kuyibheka noma tibonakalise tibonelo ngisebente ka agriculture nangicala sebenza ka agriculture ngingilomakayi bahambisa liva ngentuthuko nje la bakufundisa ukuthi uyicala njani ibhizinisi kusukela ku-0 nihlangana kanjani la mangweni nihlangane nibe sigungu sabomake noma babobaba sifake lokho lesinako nangabe wena nemhlaba lomunye unesigulumba lomunye unemanti lomunye unani asihlanganise konke lesinako sibone ukuthi singaphuma nani bayakusita basihlelise basite sihleleke ngikhumbula nje ngisasebenza ngala emali yadoma ngifike ke ngelinye ikhaya ngimenywa ngilomyeni ake naye so uvile ukuthi kunabantu lokuthiwa bolomakhaya nangwami lomakhaya utholakala eludzeludze niye ule mali yadoma uhleli nebantwana lemali endlini nje yakhe one room bantwana balethwa ngilabo makhelwane nabaye emsebenzini bamshiye nabo athi uyati sengifuna kukwenta kube indvomo ufuna kuyenta indvomo ufuna kubheka uva wena lo makhaya uthi ufuna kubheka sahlela kwathi kungakapheli umnyaka bekane preschool le professional ifundwe ngifinco amsini sasitana naye nyalo kwathi mafishane wathenga ikhumbi yekubagweleka labantwana ngale mali kwathi mafishane swaba nesikolo celeni lehlangano yabomake siyayisungula masinyane yona seyithumela uniform yalabantwana abantu lo mbeka umuntu nje locelwe abantu futhi ngoba wena uhlete ekhaya wenda into sicela kushiya abantu abethu swaba nesikolo nyalo primary cala kanothi ka0 ukuthi kude wena kude imali ayifakile kude wena watocela athi ngicela ukushiya nemntana nami ngoba wena uhlete ekhaya mina ngiye emsebenzini namuhla une primary school unekhumbi nami sengiye ngithi nje haye kufundisa abantu solo nje fundisa simelane ngifuna kushayela sikhongwane ngoba lapha asikhulumeli nje kucitha isikhathi inhloso ukuthi akasidakala umlaleli lenkulumo yamake la isita umlaleli ngoba liningi lethu sithi anginalutho njengoba nalo mnakethu nje washaya nemali yokuqala lo imali yokuqala uyeva usilona akakaqali ngalutho noma ngabe ngevalo lehlelo lomnyele khoma ehlelweni ukuthi bafundisana ngetinkubo lele khona likhaqala ngalo simelane umuntu loyithengile sifuna lokusho udokotela futhi senzeleni sifuna kusho ukuthi lento lakhuluma ngayo manje umuntu akasuse lo mqondo ukuthi anginalutho anginamali abe anensini abe anetilulu tingabathi imbili tingabathi insana kodwa tilulu kunetinguku letidalelako kulensimi angamlima bhekulanga ngalima sangalane asilele lenguku lo lakhuluma ngayo buka ukuthi lo muntu abenganazuka anganani kodwa wathi nginatotandla tekubhasobha umntwana tekunjinje umntwana tekufunda umntwana kwaba siqalo leso akakafaki imali namhla lo muntu sonesikolo aqabanga le mali seyidala kuwe uyabo impilo elikhaya nabakhona umlaleli emaswati akakuyekele lokulandula angakabuki lokuthi lento lokukhulunywa ngayo ngoba kunana into yokusefa la mqondo la nhloko nabo ke avale tindlebe kanzi letinkulumo leti tihlose ukuthi atimsite umlaleli abe nekuphila ngoba kukhona la nako nalo yamake kwathiwa unantoni mafushana nje lamancane mafushana lamancane angathi wabose ngasegodothe nini sitho nika nemlaleli tho
Oh, siyabonga kakhulu mfundisi kusengedela. Ngifuna nje kwenta kubeka ibonelo letifishane. Lalaba labacale kunganalutho noma ngalokuntwini lokuncane lokukhona. Kunamake bekalapha kumahlala. Ababuthisa labo make. Bafaka sahamba sathenga i-10 kg. Bengathi bafaka abo-10 rand. Sathenga i-10 kg yemanto kungumani. Sabuya sagaya peanut butter samgaya. Loyo wahamba nesikopkopo sakhe etimbidlana. Lona wathengisa sinye wasidla. Wathi ekuthengiseni wabuyela wathenga i-2 kg. Wabuya na2 wetikopkopo. Wabuyela wathenga wagcina akhicita peanut butter simfake etitolo. Sahamba salanza nababemazinga. Babuya bampopola, bamgcobela step. Wamfaka etitolo namuhla ngiyacabanga manje usesekhona ngakumahlala. Kwase kuba nalabanye bebalima bhatata. Sakhe ama-chips, sakha abo-flour babhatata sibhaka ngawo, sasibafaka e-Pick n Pay ke bona. Bhatata uthenga emacembe elisaka. Lingu-100 rand. Uthenga uhamba ufake phasi. Sasikhicita ama-flour wabhatata eluthe. Sikhicita amafetha abhatata sesibhaka phela ngalo flour. Sikhicita ama-chips abhatata. Wena tinto Letiningi sasiwafaka e-Pick n Pay. Bawathenga singasakhoni nathi. Ngathi senga-World Vision ke. Sasungula nje inhlangano kuthiwa Mgedlungula. Ngiyathemba ukuthi isaphila. Bona-ke bendada inkomo telibisi. Ngahamba netinkomo bese over 10. Ikhicita nje. So bafaka abo-100 rand be-joining fee. Sajoyina salanza basifundisa baka-dairy board salanza bemazinga bethu abasentela safaka ibisi lethu lalilandwa nge-Parmalat. Abantu labanyenti baye bathi kukhulu mani nohlanganisa abantu ukuthi bafane. Nibafaka novibani nini lokuthi labantu bafane bayente level yenteke. Ngoba labanye yalo ukuthi kunetikhwamangala mina ngifuna kuba ngedwa. Manje kubonakala ukuthi umnakayedwana usangayithola le mali. Ngothenga imoto, uyoshada, uyonta lokho nalokho ayisabonakala ibhizinisi. Kanti le mali phela afuna ibuyile nalabanye bathu sitakala. Lokuthi labantu babumbane. Mhlawumbe naJesu. Ubenda njalo uJesu sibafane labantu. Futhi bomake nje bayinkinga nje. Sasheshe sakubona ke lokho mkhulu ukuthi kwase kwakhiwa ihlelo kuthiwa ngema-group dynamics. Lehlelo lelo lisita ukuthi njengalokhu sehlukene simhiba sichamuke emakhaya ehlukene sikhuliseke ngetindlela letehlukene sitawukhona kanjani ukusebenza kanye la. Likhona la libekisa khona ngetilwane ukuthi kukhona umuntu lo ubhekisa kwesicoco. Kukhona umuntu lo ubhekisa kwenyoka. Kukhona lo ubhekisa kwani. Sifika njani ke la kutheni nasi isicoco lesinenganje sesingumabhalane kukhona konke. Uyasikhwibita siyabuya. Yabo. Inyoka lihansi. Kukhona konke ihlelo lelo bese lifundiswa lenhlangano laseqalile. Utawuthi naso ukwenda bese uyadibona. Uyakhumbuza Yini ngathi sengenda bucoco nyalo. Yini ngathi sengenda bunyoka manje. Bese soyadikhunda. Ngiyafuna ukhudeke. Lohlelo losimile likhaya nekwakho lo sinamake amakhakhola abalaleli. Timna siletinto latikhulumako kepha ke asingadideki esothwana ngasibe nawe ehlelweni kwale siyakwamukela sawubona. Nethu iwireless wena somdzala la redweni uyayivala na utangena emoyeni. Okay ngicabanga umnathu uyancoma ukuthi hayi asiqhubeke ngithi imnanzi lenza ukukhuluma kwalo ukuthi lo muntu ufuna atibone ukuthi kuletilwane manje niyatidweba noma nitibhala letilwane ukuthi asowutibuke wena ukuthi lapha emfeneni lapha kulo heya yophulwa ngetinyoka uvelaphi wena tukhona subaleka bayakhona lo bese lo muntu uyaphendvuka bayaphendvuka mkhulu bayaphendvuka futhi batibona
Naseniya nje kuyobahlola ukuthi kukhona lebeseke ntabunyoka unango lotawuthi simbekile ukuthi treasury so ntshontsha uyakubona Jude sesiyakhutana ke because ekugcineni siyesibese sesiyabafundisa nikhutana kanjani ububona kanjani lobunyoka ububona kanjani lobuqoqo la egroupini bese nikhutana kanjani egcine nje kwalelo hlelo lelo bese sifaka sibuko sithi nasi lesilwane lesitawubulala lenhlangano sifake sibuko ukuthi wonke aketho ekutosibona sesibeke la ufike ukhanze lolo takubona la ngilokusilwane funa sibulale sona uthi khanze wena lalela into sekhaya sicela kumule ehlelweni sawubona njani baholi Sikhona ngalanga njani wena? Siyakuva ngalanga njani wena? Ngiyaphila kakhulu abadala. Umuntu akaqale ngokudumisa ngosiyami. Maye makakagula uyafundzisa. So lekufundza nje ngibona ngathi emaswati hayi ukuthi ngibona ngathi uthi makakagula akubebede umuntu otawuthi ngide instead umuntu akaqale kulezinga mhlawumbe la angaqala kilo. Siyabonga kakhulu lokho makakagula. Ngenye so befike tilwane ngosiyami ukuthi kuyenzeka phela ukhanze ukuthi vele kube sekuba into kube lugile la kule ntuthuko uyakhaze ukuthi kuba nombango uphinde futhi kube umona bese kuba ke la image management njengoba bekithi amakagula ngoba bakhona sekunamabhundwane lapha na ukuthi siyaphakama sekayadla belukela ukuba kusanda kumakagula indlela ibeka ngayo ngoba nalo kubuka kwasi umuntu wasekhulu umuntu medwa akani kumnandi lekhanda lembumbe united ukuthi ngabe lekhanda takho ngathi ehlaba sekuyavela mhlawumbe kungathi intention yevi ukuthi mhlawumbe mhlawumbe lenhlangano ifuna igcine iwile siyakubona into ukuthi sikhiphe ngoba nawukhumbula kahle nangabe senta lento yokwathi inhlangano kuba ne-constitution kuyaye kube nomthetho wakhona ukuthi sikhumba kanje ilunga nasemisbhilba mhlawumbe salenta kanje ukuthi ibele kanjalo ngiyakuyenda into kokuthi kahle kahle the end of the day ngenda njani makagula kuphume iquality yethu letawubambana ukhanze yento ngiqale kancane kule level yenu semgcina semphuma ngemabhiliyoni lapha nawo into yethu kanjalo makagula. Amen. Siyabonga babe. Ngalanga. Yes, ngalanga. Ngalanga. Siyabonga babe ngalanga. Asilandzele letinhlangano. Letinhlangano lengitibalile ekucaleni bo World Vision ihlangothi labo lomakhaya lisephase Ministry of Agriculture. Tifundzisa kusukela ekucaleni. Ngisho kwakha lomgomo kwakha le constitution bayanifundisa ukuthi niyakha kanjani niyilandzela kanjani nase nihluleka ke nibuyela kubo biyanse sekunemsinjwanyana bafike kunetinhlelo tekucorrecta noma tekulungisa bafike banentise tona tibukeke ngathi tingumdlalo kuze ukuthi nitawungena vele nidlale nithi nanidlala naniqedza lo mdlalo loyo kuthiwe sifundvuke la nguNasi hawu nani nimangala hawu vele sesikwentile kusho ukuthi sitakwenta lanhlanganweni sikuvikela kanjani ukuthi kungenteki ucinisile babe locetsa kushaya ukhuluma ngekuthi asihlanganeni wekugcina makele ngitawubekisa ngaye ulapha ekhala ngilile washiwa ngilobabi wahamba wamshiya naleli khaya uthi wathwala tandla enhloko wangathi uthi uthatha inwebhicanani wahamba wayenhlanganweni letinhlangano lesitakhala mimangweni tekukonga nekubolekisa bonga 2 rand wa2 emalangeni njalo nje uthi ngaboleka ngahamba ngonga lo2 emalangeni ngabala nje malanganyana abangu5 ngisolo ngimonga ngase sengiyoboleka 50 emalangeni ngahamba ngathenga kwenta ice maplastiki ngathenga lokwekusixo ngathenga ice ngagojotisa ice ngahamba ngayo esikolweni inhlanhla yakhe yaseceleni kwesikole ngayithengisa yaphela ngajabula ngabuyela ngentaleni ngabuyela ngase ngithenga flour ngabuyisela imali yasenhlanganweni ngathenga flour ngabhaka wathenga tinkukhu temaqanzi la uyaka Kenya lo kunetinkukhu temaqanzi kunetingulube kunetinyosi kunabo logwaja kalomake
indvodza yabuya seyibuya hlehla ndlovu nyovana tocolisa nawe ungakuye kalomake nyalo tonke leti mihlangano tiyakhona sondzela kuleti mihlangano ngoba kuba nakhona tinhlelo tekuthi bobantu lesingabasita khanze ukuthi sikebasita nge-startup ukhanze suyasusa noma ukhona utfudana Asibaba umlaleli oselayinini siyangumlengwana sawubona. Wena wekune. Yebo ncwanga. Ayakuva. Siyabonga Ncwaba. Ngiyakholwa ukuthi umlaleli utawuqhubeka ngomalovile ufuna bese soqhubeka lomunye ukuthi yathi kungehlelo bengidolalela. Yathi lento uyenta imfundisi ngabe ibe lula nje. Ibe lula. Sekuthi into lesihlupha ngayo thina. Nasimbona loya afila bulogwaja. Nami sengiyafuna ukufika bulogwaja. Kanti mhlawumbe ikhona enye indlela leni yendaba ukuthi nangabe lapha kule mahlabishi hayi yekele mahlabishi wena yinda nawo ngibafundisa kanjani manje angakaphenduli Mnguni nginaka ukuthi uma kwakabhenkosi wacala nabantwana wenyuka wathi nakasukuma lomunye bathunga ama-uniform ekufaka la sikhona ngilento lekufuna sibe nayo ukuthi bese basipheqele laba besilungu bakhuluma nge-chain value ukuthi ungagijimi uyofaka emafethi sokhanza kuhle emafethi qamuka nalokunye lokungekho la atofike lo muntu athole nanakuya letinto tiyalekelelana yobala ngabekela amafethi la uyabona mase elabehlisa ngawo angilandelisi amen nceke yaNkulunkulu siyabonga kakhulu ushaya yona mfundisi ngifuna ke Mnguni kuphetha nganali ukuthi lo maka wasekhalangile njengaloku ngishilo wasuyabuya babe so ubuya babe so hlehla nyovana so tocolisa kuma uthi wacala wefika kwecala ha ukwente ngani konke lokho so usakungelikhala lishilo ngelikhala lishilo but sokhanza kumele uhuko letinkukhu temaqanzi letikhipha almost 30 wema-tray ngedlanga nathi siyasimangala lo maki wathi misela lo maki wagijima unetingulube labo make bese bang5 lapha labetingulube bakhicida hayi kancane unetinyosi lapha etulo ngoma sithi nasesisebenza nawe silanze labo qhwephesha labahlukahlukene batokwelekelela ukuthi le ndvidlondlo ba indlondlo ikhaya lakhe enyalo lithuthukile sikhuluma ngekwakhiwa kwemakhaya besikhona isikhala salobaba yiko-ke lokufuna ukuthi ngithide ekuseni kuwe kuleli viki leliphelile kuwe lije liyacopha ufuna bese siyamakha make okay uthi babe nasabuyile athi kuwe uthola enhlitweni yakho ikakhulu emakhaya lathi ngiyamthanda Jesu lo inkosi nemsindisi uthola enhlitweni yakho kumcolela nangabe uNkulunkulu aphila ngaphakathi kwakho ngoba sifuna ukuthi lelikhaya lakheke kunebantwana lesifuna ukuthi bakhule emkhathini wamake nababi uthola enhlitweni yakho ukuthi hambani niyofuna lesido ukuthi kungaphinzakali lo lokwandeka nangabe wahamba lana nje bese kakakuphatha nangetandla akungaphinzakali
sifuna lisito kulama professionals lengaphandle yibike kulabathuthukisi bakho uthi wo kunanako sesilanyala umthuthuki banalo lwazi bayati futhi uthi nyalo kasiyongqongqotha lapha ngaswaka banikhansele banisite nyalo kasiye lapha ngoba leti nhlangothi tekuhlukubetana lamakhaya sengingena lapho ngafishane inhlangothi tekuhlukubetana emakhaya iningi tenabile uyungaboni futhi kulokunye uthi yathi sesiyahlukubetana ke nyalo injongo lenkulu kungalokungadihleli naloku ungakhulumisani kuhlukubetana kwehlukene kanini kunaloku ngishaya nje ngibeke isandla kunaloku uhlukubeta ngekwamoya uyabona so ngishile sengikhathatekile sengihlukubetekile emoyeni wami sekunaloku ke secansini kuhlukubetana uningi lokho umfundisi la ngakithi ngoma sithi livi laNkulunkulu lithi singagodlelani kani phela kube lisho njalo vele ngisho njalo kani phela lapha sithi siyodlalisana bese senigqoke amabhuluku gcoke picture umbishop wami akayifuna la ihambe ngakhona picture nebhokati ngibenta lapho umfundisi uSibonile wathi umngamo ugqoka gawi lonke unenkinga because leyo nkonzo leyo kufuna ukuthi sijabulele sobabili uyive nje emini uthi yathi khona manje lokuthingekako thingeka umjovo thike namhlanje hamba bese uya SMS noma uya WhatsApp usenda nje lokweheart kulemsebentini sayivela ikhulunyiwe lenzaba iphelile uyakubona okay ngifaka ibhokadi nje shothi kunenkinga ngifaka ibhokadi kunenkinga la sekune neglect lokuthi uyabona nje lo makele ngikhuluma ngaye wasekhala ngile wa neglecteka okusho ukuthi uyangishiya nebantwana angathi nethi ndabathini uNkulunkulu swamnika amandla wasuke uNkulunkulu wathi mangalini shothi bekahlola lo mjide ukuthi ngabe kuhamba njani noma ahlabuta nje ngiyangihlolela base wena uyashiyeka lapha ugcina usayi manje angibuyele ngafisa kudla imidumba yetihonji ekhaya manje badla kahle kunjalo asikocode ihlelo lwethu manje imnanzi lethi indzaba asikocode konke kudinga ukuthi sikuhlale phansi sikuhlele mbise ngokolone amen lesimo sinjani ngoba nje sikhona imali noma ngabe kuthiwa iyakhola ikhona imali imfundisi uyimasaja njani sesitohlela ngoba kuthiwa ngini labo manager lamakhaya awufunza incwadi Proverbs 15 ethi impendulo lemnanzi lethambile iletha kuphila kanti impendulo lenelaka iletha laka kuloba phendvule kahle naso umconze kahle tuthawu suthi ngubone ufuna usati lesibo hayi yancibilika lapho okay ngithola leli ngikuqelako kulapho nje mnguni lokukhulumisana sikhulumisana kanjani la ekhaya akube khona lokukhulumisana lokungakangiphathi kahle angikusho lokungiphethe kahle kwangichaza akakwadi nalokuchazana nje futhi sihlose lokuthi sifuna ukuchazana thina naye sobabili ngoba nibangani ndihlobo sikhanukani nje ukuthi sikhanuka ngasuka nje endlini ngive sengimkhumbulile okay umtshela idolo phela bekude ukufika nyalo inhlitiyo nje sihambe siyohlala lapha sidle libhanisi ledoli nasacala lebathi yemakwahlelo singathenga lelibhanisi lela 55 rand sinkwa sing 10 rand ngithi asilidle suthu sidle ibheka lapha kayifuni uma nasiyodle umfaka intweni nasiyodle emaribs nalento imbambo nje kude nenyama lemali ngithi asidle suthu nyalo soya yabona umfaka intweni kuyayakha le bond kuyanela nithandzane kakhulu siyabonga suthu fundisi shayela 8 siyabonga simelane sibonge kumake sibonge kumlaleli kunesigaba
lalithinzile lengifisa ukuphakamisa. Sesivala umnyango. Leli shodako lamakhaya uthi nikuhlose. Angibeke-ke ngesilungu. Asibe intentional. Balifa-ke ulikhulumile manje. Uyabona loku silahlekelela amakhaya. Wenda nje. Nekwenda mzukwana. Kodwa saba intentional. Kuyawenta umehluko Simelane. Ngithi nje akuthinte lokho sibonge make usihlonipha ube nathi kulamaviki lamabili siyethemba balaleli bazuzile. Ngiyovuma komdali siyadibana evikini lelidako. Siyabonga. Uvalelisa manje. Wazi basisithi Sivalelise kumlaleli. Sibonge kakhulu umfundisi usethemba ngelivi laNkulunkulu nangelibandla lakho. Amen. amen. Uma-ke makagula mlaleli sinaye umfundisi Dokotela JV Mazibuko mina ngingiveli ngoba Simelane Sibongo lo hlelo impilo yelikhaya nekwakhona sovile mlaleli siletipho tiyenteka akuphekwa lifuthu la bonke ukwenta ngesineke uqala kancane kuya bathi abafundzile luhambo lolibanga lelitse uqala ngesinyathelo sinye first step uma ungakasithatha isinyathelo sokuqala wathi ngeke uze ufike endzawo ngaloko mlaleli asikufisela ukulelela okuhle elinhlelweni lento landzekela khona la ekhaya leSwati usale kahle Amen. Sasikhohle